ADC bill Maram Charabadi Khannagani Chief Minister Laingak na ngamloidaba thabak thoram sing miyamna namduna tawhonanaba honabigano Autonomous District Council Bill Maram Charabadi Khannagani Manipur laingak na ngamloidaba thabak nampuda taw hairakanu haina Chief Minister Nongthongam Birena Maram Khulen Playground da pangthokpa community outreach program da phongdokhre District Administration Senapati na sinduna pangthokiba thoram aduda Chief Minister na hai miyamna hainariba bill adugi closing amamam tawoina nainabiyo maduda state laingakna ngamdaba center yaudaba yadabu wafam kaya yauribane maram chadana laingakna ngamloidaba thabak singbu ngamgadabani haina nampu tahonbirakanu state na ngamgadaba thabak sing miyamgi damak tawgani haikhe ADC bill puthoktabagi CM gi khongchat manungda senapati da youth organization singna protest tawkhrai Manipur Legislative Assembly Manipur Hill Areas ADC Bill 2021 puthoktabagi mayokta youth amasung mahiroi kaya marumna Chief Minister Nongthongbam Birengi Senapati District Khongchatki manungda Senapati Kaithelda protest tawkhrai All Tribal Student Union Manipur Atsumgi lamjing makhada chathagiba protest aduda Atsum All Naga Student Union Manipur Ansam Senapati District Student Association amasung atay unit singna saruk yaki loinana ingna chikna democratic oiba mawongda protest athakhi protest adugi matangda mahiroi singna hai athuba matamda bill adu Manipur Legislative Assembly da table tawgadabane mahiroi sing aduna tribal singi constitutional protection sing ikai khumno chinkhak phaba laingaki thawong lepo thamoi gi oiba punbagi nungsi mari khudingmakna ikai khumno appeasement policy lepo amasung tribal singi right ikai khumno haibana chingba kholaw su lawkhi Imphal Veres semjin badagi isingi imai wangkhalaklei tung koina sizinaba yaba Veres ki tangai fadava leire chahi asigi June 13 gi ahingda ising ichauna phugai khibadagi mai paktraba Veres oina lerakhiba Imphal Veres ngaha numit chuppa ama makhal makha kaya gi khuchu khulai sing sizinaduna semjin sajin khibadagi turel gi ising tapna wangkhatpa horaklei accident da nuti ama yauna miyoi ahum sirei Kaksing district ki manung chanba Sora Police Outpost Maya Imphal More lambi ki Sora Kaithel mapada ngarang numidang wairam pung taruklom tabada lambi da khongna chatpa miyoi mari alkar amana thombadagi nupi ama yauna miyoi ahum sirei amana phibam luna sokpadagi hospital da laika nakhrai press na phangba pawda laibak thiba thogdok aduda laikhidraba miyoi ahum adudi Rasida chahi kunmanga apokpa Saukat Ali Mansur chahi taraga mari apokpa Tas Udin amadi Faris Udin chahi taraga mari apokpagi ming Faiza Udin ne soklaba miyoi aduna Altap chahi kunthraga taret apokpa Muhammad ne makoi mari maksora kontat singdage ne ngarang nungthilge pungpham aduda lambi da khongna chatlingai da Thobal maikaidage lakpa alto car amana thombadage makoi mari makthi na sokpadage ahum amana laikanaba nangdana laikhidavane soklaba miyoi aduna Kaksing lamkhai da leiba Jivan Hospital da pukhatuna laikana khrai Thogdok aduga mari lainana Kaksing Police Station na case ama lakhot khre haide Kuilong da umoro kumai pangthokre Kuilong Student Union na senduna ahanba King Chili Festival umoro kumai ama Kuilong Part 2 da pangthokre haide Chemical fertilizer sizinadana quality laiba umorok thabada pungning thogot poina kumai asi pangthokpani haide Khumbong khulgi class 10 amade 12 mai paklaba mahiroi sing okhre Lairik hainavani haiduna numit chuppa pothadana lairik pabade Chaningi haiduna amuktada chagluk ani namsinba tagane Lenin Khumbong khunggange CVSA bosem amadi kosem na lawduna pangthokiba examination sing class 10 amadi 12 ta mai pakrba mahiroi sing okpagi thoram ngarang fruits plantation mission FDM Khumbong na sinduna Khumbong mayai lekai ge community hall da pangthokre thoram asida saru yakiba RIMS ke HOD psychiatric professor Dr. Lenin na hai mahiroi singna lairik hainabani haiduna numichupa ama pothanaba matam ama tapidana lairik pabana mahiroi singi wakhal phumbang narak e mahiroi singna ayuktagi numidang phawba lairik paraga para hekta phagedaba natte madugi mahutta pungkhai amarom lairik paraga minute manga tara marakta ahangba matam pibana pakhiba lairik adu khangna bohonabada mateng oigane chaklami haiduna amukta chakluk ani namsinba yadabagum lairik panenge haigadawribani haina pangpada pabana kanaba pide aikhoina pungkhai amaromda lairik paraba matung minute manga tara gap lahenba asina pakhiba lairik sing adugi ningsingnabage lambi ohelle
अदुगा अमुक पुंखाय अमरोम अमुक लाइरिक पादुना मखा ताना हाइरिबा थवोंग असिदा चथरबदे लाइरिक थुना फानबगी मरम ओइगने लाइरिक पानिंगी हैनिंगी हाइदुना चाबा थकपा तुम्बा चाबा पुमनम काउथोकपा एक्सरसाइज तौदबगी थबक थादोकदबने लाइरिक पाना पाना इमानबा nghayak पुनबा फोनदा वारी सानदबसु यादे नाम खक्तदा पुलप इनबा हाइबसे अखोई इसादा अकाइबा लाकने कोविड मतुंग ओइगेरा ममांग ओइगेरा अखोई माइ पाकपा मी अमा ओइननबा होलिस्टिक अप्रोच अमा चंगे लाइपाउ सेलिबा अमाइबिदा वारिस शर्मना सरनामित्रा चाइसिनबा उसित थवैदबा उत्पने पंडित लोइसंग कांगलाइपाकी मरु लोइसंग पंडित लोइसंग की था असिगे चैचत कुनमरी नोंमाइजिंग नुमित्ता थकेल खोंगी वांगमदा लैबा मरु लोइसंग की मफमदा अतोपा लाइनिंगे ओइबा करिगुंबा मत्ता सेमगत सागतपा यारोइ हाइदुना खोंजंग चंगसिलकपा मतमदा इमा अमाइबी अमना खंगहौदना लाई तोंगदुना लाइपाउ सेलकपा मतमदा मनोहर मयुम बारिस शर्मा गोविंदजी टेम्पल बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर अमदी बीजेपी युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट ओइरिबासिना इमा अमाइबी अदुबो गोविंदगे सनामित्रा पुरउ लाई तोंगबा यारोइ हाइदुना लाउदुना सनामित्रा साइसिलकपा अमाइबीबु करेम कथाइनबने अमाइबी सिंबु खोंगोइनबने मितै लाइनिंग चचरिबा सिंबु उसित थवैदबने इकाइबा पीबनी हाइना मणिपुर पंडित लोइसंगे माइबे असुपी थोइबीना खुयेकपीदुना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोरकले नाकल अमरोमदा गोविंद टेम्पल बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर वारिस शर्मना था असिगी कुनगनी पांदा मणिपुर फोंगबा पाउसे अमदा हाबलकलिबा श्री श्री गोविंद टेम्पल बोर्ड के मियोय अमतना थोखिबा थौदोक अदुगी मतंगदा पंडित लोइसंगी मियोय अमतदा हुंदुना ngang अमदे इकाइबा याबा वही वाता सिजनखिबा लैते हाइरिबा से ओइदबा मचिनथिबा वाफमनि हाइरे अथुबा मतमदा मनोहर मयुम वारिस शर्मा सेक्शन ऑफिसर गोविंद टेम्पल बोर्ड अमदे बीजेपी प्रेसिडेंट युवा मोर्चा लैवांग मियाम खंगना अमाइबी सिंगदा लाले हाइजगदबनी अमदे मरी लेनबा सिंगना सेक्शन ऑफिसर जीटीवी मनोहर मयुम वारिस शर्मा बु मतिक चाबा एक्शन लौखटपियु हाइना सेरोल असिना मखाताना फोंदोरकले बैंक तकी लुपा लाख कुन लुट तौख्रे मसक खंगदबा मियोइसिंगना महाराष्ट्र गे बुलधानादा लैबा बैंक अमदगी लुपा लाख कुन लुट तौख्रे हाइना पुलिसना ngarang फोंदोख्रे पुलिस ऑफिशियल अमना फोंदोकपा मतुंगिना लुट तौबगी थौदोक अदु ngha नुमिदांग अथेंगबदा बुलधाना डिस्ट्रिक्ट के केलवान ग्राम दा लैबा SBI की ब्रांच अमदा थोखिबनी अमसुंग थौदोकतु ngarang अयुक खंगलखिबने महाक नाहाइखे ngarang अयुक मनाक नकपदा लैबा मियोइसिंगना बैंक अदुगी मनिंगे थोंनाव अमा थुगाइरंबा थेंगनबदगे खुदक्ता पुलिस अमसुंग बैंक ऑफिशियल सिंगदा पाउ पिरखे मतुंगदा मफमदुता चतुना येंगलोबदा थोंनाव अदुगे ग्रिल सिंग कक्थलंबा अमसुंग बैंक अदुदा थंबा लुपा लाख कुन लैरमदबा थेंगनखि हाइना महाकना फोंदोकलखे थौदोकसिगी मतंगदा हौजिक थिगतबगी थबक चथरी हाइना फोंदोकलदुना ऑफिशियल दुना हाइखे लंगला लंगजिल सिंग खंबा ngamnabagi damak पुलिसना CCTV की फुटेज सु येंगसिल्ले रेप केस कोर्ट न पुनसिगी फादोक पीख्रे सही तरा खक्तंगाई बिनुपी मचा अमा नमदुना इज्जत मांगहनबगे मरालदा राजस्थान गे राजा सामान डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट अमना चही कुनमरी रोम सुरबा मियोय अमा पुनसिगी फादोक पीख्रे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस LM लाथेरना फोंदोकपा मतुंगिना राजा सामान गे स्पेशल पोक्सो कोर्ट की जज ममता वासियाना नहान संतोष तिल कौबा मियोय अदुबु पुनसिगी फादोक पीबगे मथक्ता लुपा लिसिंग यांखई की फाइन सु तौखे DGP na haike केस असिगा मरी लैनना नुमित 8 निगी मनुंगदा चार्जशीट थागतपगा लोइनना नुमित 12 निगी मनुंगदा वायल चथबा लोइसनखे पुलिस की मतुंगिना नुपी मचादु हौखिबा सेप्टेम्बर 28 ता स्कूलदगे मयुमदा हलकपगी लंबीदा विल ना फारगा मी ताकपा मफम अमदा पूरबा मतुंग नमदुना इज्जत मांगनखिबने वेस्ट बेंगल दा स्कूल कॉलेज सिंग नवंबर 13 तगे हांगलगने कोविड-19 लाइचना मरम ओइदुना मतम सांगना थिंगदुना लाक्लबा मतुंग ऑफलाइन क्लास तौनबगीदमक वेस्ट बेंगल दा लैबा स्कूल अमसुंग कॉलेज सिंग लाक्लिबा नवंबर 13 तगे अमुक हन्ना हांगलगने हाइरे लाक्लिबा नवंबर 13 तगे स्कूल अमसुंग कॉलेज सिंग अमुक हन्ना हांगदौरिबा सिगी मतंगदा स्टेट गवर्नमेंट ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिंग थोखरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागचरी।